네, 오늘은 지난번에 이어서 네트워크 마케팅에 대해서 잘 이해할 수 있는 방법들, 그리고 어떻게 하면 또 잘 할 수 있는지 그것을 배우는 시간입니다. За өнгөрсөн жилийн үргэлжлэл болох яаж хийвэл энэ одоо сүлжээний бизнесийг амжилттай хийж чадах вэ? Ямар арга зам байдаг вэ гэдэг талаар үргэлжлүүлэн үзэх гэж байна. 특히 오늘 같이 배우는 이 시간은 이제 직접 네트워크가 시작되면 굉장히 제일 열심히 해야 될 활동에 대해서 오늘 배우는 시간이 됩니다. За ялангуяа онцгойлын дугаа хүмүүс анхалж орж ирж байгаа хүмүүсийн хувьд хичээнгүлэн хийх ёстой тэр чухал зүйлийн талаар хэлж өгөх гэж байгаамаа. 저는 한국에서 생식을 이렇게 전하게 된 지 15년이 되었지만 네트워크는 8년이 되었습니다. За би 15 жилийн турш Солонгост энэ амжилт тоолны талаар хүмүүс танилцуулж байгаа ч гэсэн яг сүлжээнийх нь бизнес талаас хийгээд 8 жил болсон байна. 이 8년 동안 네트워크 사업을 하면서 또 최근에 깨닫게 된 것, 그러니까 가장 효과적으로 성공할 수 있는 방법, 그것을 저도 계속 배우고 있습니다. 8 жилийн турш ихтэй сүлжээд ухаарч байгаа. За хамгийн энийг л хийвэл амжилтанд хүрэх юм байна гэж мэдэрсэн тэр туршлага. 오늘도 같이 나누는 내용 중에 특별하게 굉장히 중요한 내용이 있습니다. За ялангуяа өнөөдөр хуваалцах байгаа агуулга дотор онцгойсон чухал агуулгадж байгаа. 그래서 이 내용이 좀 글이 많기 때문에 오늘도 스마트폰으로는 그때 글씨를 볼 수 없지만 나중에 유튜브를 통해서 꼭 큰 화면으로 글씨 전체를 여러분이 다시 한번 공부했으면 좋겠습니다. За гар утсаар харуул нөгөө харуулж байгаа зүйл маань нэлээд их агуулмж байгаа учраас жижигхэн харагдаад нөгөө сайн харагдахгүй ч магадгүй жижиг байгаа учраас тэгээд та дараа YouTube-ээс дэлгээс сайн харуул илүү ойлгомжтой болно. 네트워크를 충분히 이전에 하신 분들은 조금 쉽게 생각될 수도 있겠습니다. За өмнө нь энэ сүлжээний талаар хийжсэн хүмүүс нь бол хэлбэрхэн ойлгох баха. 그런데 처음 네트워크를 시작하시는 분들은 먼저 어떻게 해야 가장 효과적인 방법으로 시작할 수 있는지 배울 수 있는 아주 중요한 시간이 될 것입니다. За харин анх удаа энэ одоо бизнесийг хийх гэж байгаа хүмүүсийн хувьд за яаж хийвэл амжилттай болох вэ гэдгийг одоо сурах боломж нэгднэ гэж итгэж байна. 그냥 단순하게 생각하면 내가 회원을 많이 가입시키면 무조건 잘 된다 이렇게 생각할 수 있지만 꼭 그렇진 않습니다. За би одоо энгийнээр бүр одоо маш олон гишүүн эсвэлэлэх юм бол би болох байхтаа гэж бодож болно. Гэхдээ үндэ бол тийм бишээ. 많은 사람을 가입시키는 것도 중요하지만 그보다 중요한 것은 나와 함께할 정말 가장 좋은 파트너를 먼저 집중적으로 같이 이렇게 키워 나가는 그것이 사실 제일 중요합니다. Мэдээж олон хүн эсэлт аваад одоо оруулж байгаа нь зөв гэхдээ хамгийн түрүүнд анхаарал хандуулах ёстой зүйл юу гэхээр надтай хамт яг хамтрагч болоод цаашдаа бизнест амжилт олохыг хүсэж байгаа тэдгээр хүмүүсийг бий болгож босгох нь хамгийн түрүүний хийх чухал ажил юм. 회원으로 가입한다고 해서 모두가 열심히 하는 건 아니기 때문입니다. Бүгдээрээ л гишүүн болчлоо гэд бүгдээрээ итгэмжтэйгээр хийгээд идэггүй хичээгээд идэггүй учраас тэр юм. 이제 본사에서 오픈이 되면 이제 중요한 것은 본격적으로 네트워크 마케팅의 조직이 이렇게 구성이 됩니다. За албасаар одоо төв офсоос энэ ажиллагаа нэгдэнгүүт маркетингийн талын одоо бүхий л сургалтууд, бүхий л зохион байгуулалтууд явагдаж эхэлнэ. 그런데 꼭 중요한 것은 내 위에 나보다 먼저 시작한 위에 스폰서가 누구냐 이것보다 중요한 게 있습니다. За тэгэхээр миний дээр одоо толгой болж байгаа спонсор болж байгаа хүн хинбэ гэдгээс илүү чухал бас нэг зүйл бий. 내 위에 어떤 사람이 있는가보다 내가 어떤 사람인지가 더 중요하기 때문입니다. За миний дээр хэн байх вэ гэдгээс илүүтэй би өөрөө хэн бэ гэдэг нь илүү чухал гэсэн үг.
여기 계신 모든 사장님들이 각각 독립적인 리더입니다. За миний одоо хамаарал бүхий одоо байгаа бүх хүмүүс бүгдээрээ бие даасан бүгдээрээ захирлууд шүү дээ. 그래서 회원으로 가입한 순간부터 본인 자신으로부터 이 사업이 출발한다는 것을 꼭 기억하십시오. За тэгэхээр та одоо бүртгүүлэл ийсэл одоо энэ ажиллагаа эхлэнгүүт та өөрөө бизнесмен эрхлэгч болж байгаа гэж юун түрүү ойлгох хэрэгтэй. 내가 좋은 스폰서나 좋은 리더를 만나는 것은 굉장히 큰 복이지만 그것이 전부는 아닙니다. За би нэлээд шилдэг гарамгай одоо тийм лаг спонсортой олчвол тэр чухал. Гэхдээ тэрнээс чинь илүү чухал зүйл бол би өөрөө юм аа. 결국 내가 어떤 리더가 되느냐에 따라서 나의 사업의 크기가 달라지기 때문입니다. Учир нь би одоо өөрөө ямар манлайлагч удирдахч байна вэ? Тэрнээс шалтгаалж миний бизнес амжилттай байх уугүй юу гэдэг нь шийдэгдэх гээд байгаа юм. 그리고 실제적으로 네트워크가 열리게 되면 지금은 막연하지만 나중에 구체적으로 수당이 발생하게 되면 굉장히 새로운 그 느낌을 가질 수 있게 됩니다. За одоохондоо бүрхэг байна тийм ээ. Гэхдээ та нар бэлдсээр байгаа. Тэгээд яг одоо нэгдээд нөгөө салин урамшуулал нь ороод эхлэхээр нарийвчилсан зохион байгуулалт чинь ингээ харагдаад эхэлнэ. За тиймхүү одоо бүтээгдэж эхэлнэ. 어떤 사람에겐 굉장히 적은 소득이 발생할 수도 있습니다. За заримд маань магадгүй их жаахан даашиг урамшуул бодогдож болно. 그런데 또 어떤 사람들은 굉장히 엄청난 큰 소득이 발생할 수도 있습니다. За заримд нь бол одоо бүр ингээд ер бусын их те одоо ашиг урамшуулал бодогдож магадгүй. 그것이 단기간에 결정이 되지 않지만 5년 뒤, 10년 뒤에는 엄청난 차이를 가지게 됩니다. За одоохондоо яг тийм юу нэг ялгаа харагдахгүй. Тэр ялгаа бол нэг 5 жилийн дараа 10 жилийн дараа бол илүү ихээр харагдах ялгаа байх болно. 그래서 이 출발하는 시점에서 저는 정말 도움이 될 수 있는 내용으로 이 시간 함께하고 싶습니다. За тэгэхээр одоо ингээд анхлаж эхлэх гэж байгаа энэ зүйл дээр нь үнэхээр тус болоосай гэдэг зүйлийг би та бүхэн мэдүүлж өгөхийг хүсэж байна. 그럼 화면을 보면서 시작하겠습니다. За дэлгэц өгөөд ингээд эхлэе. 오늘 내용은 이 시스템, 우리가 성공하기 위해서는 시스템에 따라가야 합니다. Бид нар амжилтанд хүрэхин тулд одоо системийг дагах хэрэгтэй болдог. 그런데 그 시스템을 정확하게 따라가기 위해서는 그 뜻, 그 의미를 제대로 알아야 합니다. За тэгэхээр тэр системийг дагахын тулд системийнхаа утга учир бас зорилгыг нь дагах мэдэх хэрэгтэй. 그래서 오늘은 그것을 배우는 시간입니다. За өнөөдөр энийг сурах цаг байна. 네트워크는 이 시스템이 정말 중요합니다. За сүлжээнд одоо систем гэдэг зүйл өөрөө их чухал. 어쩌면 이 시스템에 따라서 평범한 사람이 탁월한 사람으로 변화되기 때문입니다. Яг тэгвэл энэ системээр дамжуулаад энгийн нэгэн одоо гарамгай нэгэн болж одоо өөрчлөгддөг учраас. 결국 네트워크 마케팅 비즈니스는 한마디로 시스템을 구축하는 일입니다. За тэгэхээр нэг үгээр хэлэх юм бол сүлжээний маркетинг бизнес гэдэг чинь систем байгуулах ажлыг хэлдэг байна. 수당에서부터 비전까지 다양한 용어들이 있습니다. За тэгээд урамшуул бонусаас хулаад тийм ээ амжилт алсаараа гэдэг олон үг хэллэгүүд байдаг. 오늘 설명드리는 그 언어들을 정확하게 이용하고 활용할 수 있다면 За өнөөдөр тайлбарж байгаа эдгээр өгнүүдийг одоо мэдэж аваад хэрэглэнэ гэх юм бол 우리 사업자는 단순하게 제품을 판매하는 세일즈맨이 아니라 이 시스템을 움직이는 사업자가 될 수 있습니다. эдгээрийг ойлгож чадчих юм бол бид нар зүгээр нэг бараа бүтээгдэхүүн борлуулах гэдэг хувь борлуулагч бус үнэхэр системийг хөдөлгөдөг бизнесмен болно гэсэн үг. 한 번 더 말씀드리겠습니다. 여기 내용을 꼭 보시려면 큰 화면으로 나중에 유튜브로 다시 보십시오. дахин хэлэхэд одоо энэ жижигхэн байгаа учраас дараа та том дэлгэцээр хараарай. 자, 첫 번째 수당입니다. За эхнийх нь болохоор урамшуулал. 아마 여러분이 가장 큰 관심이 여기에 있을 겁니다.
Та нарын хамгийн их анхаарч байгаа зүйл энэ байгаа гэж бодож байна. 네트워크 마케팅에서 수당은 그 사업자가 제품을 판매하거나 혹은 멤버십을 구축해서 발생하신 그 매출에 대해서 회사가 지급하는 보상입니다. Сүлжээний маркетинг дэх энэ урамшуул буюу бонус гэдэг чинь нөгөө бизнесмен бүтээгдэхүүнээ түгээх эсвэл гишүүн үүсгэж бий болгож авчрах тийм ээ. За борлуулалтанд тулгуурлаж одоо компаниас олгож байгаа эдийн засгийн урамшууллыг хэлж байгаамаа. 일반적으로 회사에서 광고비, 뭐 도소매, 유통 이런 마진을 없애버리고 그 대신 이렇게 유통하게 한 사업자에게 소득을 지급하는 그런 일입니다. За өөрөөр хэлбэл зүгээр дундынхан тэр түгээлтийн ажил гэдэг нь зарчлагын зарлал бүх юм байх болгоцсон ба шүү дээ. Тэгээд гол нь бизнес гишүүндээ шууд урамшуул олгох энэ хэлбэрийг хэлж байгаа. 네트워크 마케팅이 시작되고 여러분이 첫 번째 수당을 받게 되면 금액에 상관없이 어떤 성취감, 보람을 느낄 수 있게 됩니다. За одоо нар анхныхаа урамшуул одоо юуг авахаар цалин урамшууллыг авах үедээ ямар нэгэн тэр авах хүртлээр татгалзал айц янз бүрийн бэрхшээл туулна л да. 지금은 막연한 기대감이 있지만 실제적으로 이게 소득으로 나에게 수입이 발생하게 되면 굉장한 사업에 대한 확신을 가질 수 있는 계기가 됩니다. Одоохондоо ингээд өөртөө итгэх итгэл маань байхгүй тий нөгөө таамаг байхгүй байгаа мэдрэмж байхгүй болохоор гэхдээ ямар ч байсан энэ бизнес маань явагдаад урамшуул цалин аваад ирэхлээр цаашдаа энийг хийх хүсэл урамшуул урамч нь одоо илүү их нэмэгдэж эхэлнэ. 그리고 또 이 수당의 진짜 가치는 금액 크기가 아니라 그 수당의 성격에 있습니다. За тэгэхээр урамшууллын жинхэнэ үн цэн нь тэр нөгөө мөнгөн дүнгийн хэмжээнд байгаа биш харин тэр мөн чанарт нь оршдог. 그런데 사업 초기의 수당은 내가 열심히 노력했고 애썼지만 처음에는 수당이 굉장히 적게 생각되겠습니다. За би одоо нэлээд хичээгээл одоо их үедээ те хичээж гэхдээ тэр зүйлүүд их үед авч урамшуулна миний хувьд бол магадгүй одоо бага санагдаж болно гэхдээ 그런데 자신으로부터 시작된 시스템이 구축되고 난 이후 그 다음에 발생하는 수당은 내가 일을 하지 않을 때도 그 수당은 계속 발생하게 됩니다. за гэвч одоо цаашдаа нөгөө систем маань үргэлжилсээр одоо өөрөөр бүтээгдэхүүн байгуулалтанд сунсаар таныг унтаж байх үед одоо ажил хийхгүй байх үед ч гэсэн дараа одоо мөнгө санхүү орж ирж явах тасралтгүй урсгалыг бий болгох боломжтой болдог. 많은 멤버십 회원이 가입하고 그분들이 제품을 계속 먹게 될 때 이것은 지속적으로 연금성 수입이 발생하게 됩니다. За өөрөөр хэлбэл одоо маш олон гишүүн бий болж тэдгээр хүмүүс нь худалдан авалт хийснээрээ одоо тэр нь дахин хулбарлагдах үзэл бий болсны дараа тасралтгүй үргэлжлэх ийм орлого бий болно гэсэн утга. 그런데 이 수당은 혼자만의 노력으로 얻을 수 없습니다. Тэр энэ урамшуул ашиг одоо би ганцаараа хичээгээд бий болгож бол чадахгүй. 나로부터 시작된 그 파트너가 수당을 받을 수 있도록 돕고 또 지원해야만 나의 수당도 굉장히 높아지게 됩니다. Надтай одоо хамтрагч болсон тэдгээр хүмүүсийгаа тэгээд босгон байгуул тусалж тэднийхээ амжилтанд дэмжлэг үзүүлснээр бид нар хамтдаа одоо тэр урамшууллыг одоо хүлээх боломжтой болдгоо гэсэн үг. 그래서 이 사업은 비록 개인 사업이지만 또 함께 더불어 팀워크 사업입니다. Тэгэхээр нэг талаас энэ чинь хувь хүний хийж байгаа бизнес боловч нөгөө талаас багийн одоо бизнес болох нэ. 그리고 이 수당은 누군가의 건강을 돕고 또 삶의 질을 높여준 대가로 나에게 발생하는 것입니다. За энэ одоо урамшуулал чинь хэн нэгний эрүүл мэндэд тусалснараа бас хэн нэгний амьдралын чанарыг дээшлүүлж үн цэнтэй болгоснороо надад олгогдож байгаа урамшуул байхгүй. 패밀리 헬스의 가장 첫 번째 제품은 생식입니다. За Хэмли одоо компани хамгийн ихний бүтээгдэхүүн бол соёолж амьд шин тоол.
생식이 모든 질병을 치료하는 치료제는 아닙니다. Амьжийн тоол бол бүх одоо ужиг өвчин эмчлээд байгаа тийм эм бол биш. 그런데 모든 질병에 있어서 회복시켜 줄 수 있는 가장 좋은 식사가 될 수 있습니다. Харин бүх одоо тэр ужиг өвчнийг эдгэрхт нь тусалж өгдөг одоо хоол нь юм. 이제 몽골어로 된 홈페이지가 나오면 그때 그 제품에 대해서 본인이 또 공부할 수 있습니다. За монголоор одоо монгол хэлээр бичигдсэн 홈пейж одоо үүсэж байгаа. Тэгээ тэр үеэс та ингээд тэн дотроос бүх мэдээллийг тайлбарыг олж үзэх боломжтой болно. 그리고 본사에서도 전문 강사가 제품에 대해서 조금 자세하게 설명을 하게 될 것입니다. Төв офисоос одоо мэрэгжилтэнгүүд тийм ээ бүр яг энэ чиглэлийн мэрэгжилтэнгүүд нь наривчилсан одоо мэдээллүүдийг оруулж өгөх болно. 아무리 우리가 수입이 많이 발생한다 할지라도 제품이 좋지 않으면 우리 수입은 결과적으로 나중에 사라지게 됩니다. За эхэндээ яг хөвчнийх мөнгө олсон ч гэсэн бүтээгдэхүүн муу ах юм бол явандаа тэр урамшуул мөнгө чинь ингээд сарнаад алга болно шүү дээ. 그래서 우리가 꼭 기억해야 될 것은 내가 돈에 초점을 맞추는 것이 아니라 이 생식을 어떻게 하면 더 많은 사람들에게 전할 수 있을까 이 생각이 먼저 되어야 합니다. Тийм учраас бид нар одоо хамгийн түрүүнд бодол санаагаа юун дээр төвлөрүүлэх хэрэгтэй вэ гэхээр би хэдэн төгрөг болох вэ гэдэгт биш би яавал одоо энэ амьсгал тоолох хүмүүс сайн хүргэж чадах вэ гэдэгт анхаарлаа хандуулах нь хамгийн чухал хэсэг байна. 그 결과로 내가 열심히 전한 결과로 나의 수당이 점차 높아지게 되는 것입니다. За тэр итгэмжтэй одоо дамжуулж байгаа байдлаас минь шалтгаалж миний хэрэг одоо амжилттай урамшуултай байх вэ гэдэг нь шийдэгдэх нь. 그리고 수당은 결코 거짓말을 하지 않습니다. За тэгэхээр тэр ашиг гэдэг зүйл урамшуул гэдэг зүйл худлаа хэлдэггүй маа. 내가 열심히 한 대가입니다. Тэр бол миний хичээсний үр дүн хөл төлбөр юм аа. 그런데 또 한 가지 기억해야 될 것은 내가 높은 직급자일수록 사실은 많은 수당이 발생하게 됩니다. За мэдээж бас нэг ойлгох хэрэгтэй зүйл нь би одоо хэр их сайн удирдахч вэ тэр хэрээрээ одоо үр дүн ашигыг үзнэ гэсэн үг. 내가 높은 직급에 있기 때문에 자칫 생각하면 내가 마치 권력이 높은 것처럼 생각하는 것은 오해입니다. За би одоо цол гэдэг зүйл маань өсөх тусам өндөр одоо эрхэмдэлтэй болж байна гэсэн үг биш ээ. Энэ бол тийм утга биш юм аа. 사실 많은 수당을 받는다는 것은 사실 내가 많은 책임을 져야 한다는 이야기입니다. За би одоо маш олон хүнд одоо маш олон цал урамшууллыг авч яана гэдэг чинь маш олон хүнд тусалсан гэсэн хариуцлага үүрч байгаа гэсэн утга. 그래서 내가 수당이 많아질수록 내가 자랑하는 것이 아니라 내가 고개를 숙여야 합니다. За би одоо өндөр урамшуул авах тусам би одоо бахарх биш харин хэрэглэгчийн улам бүр бүхийдэг одоо дорд болгодог нэгэн болж байгаа хэрэг юм. 그리고 적은 금액이라도 우리가 파트너를 성장하고 이렇게 도울 수 있는 곳으로 또 사용되어져야 합니다. За тэгээд баг зэргийн одоо урамшуул ашиг байсан ч те хамтрагчдаа одоо багийнхандаа туслах тэр зүрх сэтгэлийн хандлагатай байх хэрэгтэй. 네, 지금 드로잉 치우고요. 자, 그리고 이 수당은 단지 숫자로 기록되지만 사실은 이 수당은 눈물과 땀입니다. За энэ урамшуул ч одоо тоогоор илэрхийлэгдэж байгаа. Гэхдээ энэ чинь тоо биш цаана нь маш их нулимс хөдөлмөр хөлс хүч байгаа. 여러분이 생식을 전할 때 모든 사람이 박수를 치면서 기다리고 있는 건 아니기 때문입니다. За бүхнийг амьд тоолд дамжуулах үед хүмүүс алга ташаад хүлээгээд байж ах юм биш ээ. 자, 다음은 이제 PV입니다. За дараагийнх нь PV. PV는 회사가 제품마다 부여한 고유의 숫자입니다. За PV буюу оноо компани бүтээгдэхүүн бүрдүүлсэн онцгой тоо юм аа.
그런데 이 제품에 부여된 PV는 한국 제품을 기준으로 PV가 책정되었습니다. За энэ PV одоо Солонгос дахь бүтээгдэхүүний үнээр төвшнгөөр тогтоогдож байгаа. 그래서 이전에 그 보상 플랜 할 때 그 세일즈 보너스는 본인이 구매했을 때는 10%, 내가 추천한 사람이 구매했을 때는 20% 수당이 주어진다고 얘기했습니다. За тэгэд өмнөх хичээл дээр хэлсэн шүү дээ. Би өөрөө худалдаа авсан бол тэр бараа болгоноос 10%, миний шууд урьсан хүн бараа худалдаа авсан бол тэр хүний худалдаа авсан барааны 20%-ийг ашиг урамшуул болгож авна гэж. 근데 그것은 한국 돈을 기준으로 했기 때문에 이게 숫자가 조금 변경이 됩니다. За тэр нь нөгөө Солонгос одоо нэгжийн тоогоор илэрхийлэгдсэн учраас жоохон ялгаатай байж магадгүй. 예를 들어서 본인이 직접 구매하면 그 본인이 구매한 점수 PV의 25%가 수당이 지급이 되고 내가 추천한 사람이 구매를 하면 50%, PV의 50%가 수당이 지급이 됩니다. 세일즈 수당. Би өөрөө худалдаа авсан барааныхаа PV-ний 25%-ийг урамшуулд авч байна. Гэтэл миний шууд урьсан хүний худалдаа авсан барааны PV-ний 50%-ийг би урамшуул болгон авдаг гэсэн утга юм. 그래서 이 수당에 대해서 몽골 현지에 맞게 현재 지금 계속해서 조정을 하고 거의 완성이 되어 갑니다. За одоогор бол Монголд тааруулаад PV-ийнх нь энэ урамшууллыг хэрхэн тогтоох вэ гэдгийг бараг тааруулаад дуусч байна. Одоо бэлэн болсон гэсэн үг. 그리고 나중에 그 전산으로 완성이 되면 매일 여러분은 그 스마트폰을 통해서 여러분의 점수 매일 오늘 어떤 매출이 있었고 점수가 얼마인지 계속 실시간으로 확인할 수 있게 됩니다. Та бүхэн гар утаснаас аль бие сар нэгдэх үед ямар борлуулалт байсан, ямар оноо бий болж байгаа одоо бүх зүйлээ утаснаас ингээ өөрийнхөө зүйлийг хянах боломжтой, харах боломжтой. 내가 PV가 높다는 이야기는 내가 그만큼 다른 사람들에게 좋은 일을 했다라고 생각하시면 됩니다. За миний хувьд PV одоо их багтсан би тэр тэрээрээ маш олон хүнд одоо сайн зүйлийг хийсэн гэсэн санаа. 이렇게 말할 수 있는 것은 정말 좋은 제품을 전했다는 그 확실한 그 믿음이 있어야 합니다. За ийм одоо хэлж чадах хэмжээний байхын тулд би өөрөө энэ бүтээгдэхүүндээ үнэхээр энэ бол баттай сайн бүтээгдэхүүн шүү гэж идэх хэлж чадах бат итгэл байх хэрэгтэй юм. 그런데 이 점수의 PV의 중요함은 그것은 누군가의 일상에서 나오는 데 있습니다. За энэ PV-ний үнц нь хэн нэгний өдөр тутмын амьдралаас гардаг. 아침에 일어나서 세수하고 화장품 사용하고 생식을 먹고 이런 과정을 통해서 점수가 나에게 돌아옵니다. За хэн нэгний амьдрал дээр болж штэ энэ өвлөөр тусаад нөрөөгөө гоо сайхныхаа бүтээгдэхүүнээ хэрэглэжэл тэгээд нөгөө эрүүл хоол амьд шимт хоолоо идэж байгаа энэ энгийн үйлдэлүүд чинь надад оноо болж буцаж ирж байгаа гэсэн санаа юм. 이 PV는 결국 나를 믿고 제품을 선택한 사람들의 신뢰가 쌓인 결과입니다. За энэ PV гэдэг бол үнэндээ надад итгэхэд нөгөө бүтээгдэхүүнүүдийг сонгосон тэр хүмүүсийн одоо итгэлцлийн үр дүн юм. 그리고 이 PV는 그 돈이 아니라 사람과 과정입니다. Тэгэхээр энэ PV гэдэг чинь мөнгө биш хүн ба одоо үйл явц гэж ойлгох нэ. 그 리더라면 PV를 단지 돈으로만 봐서는 안 됩니다. За өдөрдөгч хүн бол ерөөсөө PV-г зөвхөн мөнгө гэж харж болохгүй. PV 너머의 사람을 보아야 합니다. PV-ний цаад хүнийг одоо эхлээд харж чаддаг байх хэрэгтэй. 그리고 그 PV는 결과가 아니라 과정이라는 사실을 꼭 기억해야 합니다. За тэгээ PV бол эцсийн үр дүн биш, энэ бол үйл явц гэж одоо үргэлж ойлгож явах хэрэгтэй. 내가 PV가 적다는 것은 내가 그만큼 사람들에게 적게 전달했다는 이야기입니다. За надад одоо PV оноо бага байвал би ч одоо их л бага хүмүүстэй
уулзаж одоо бүтээгдэхүүнээ бага дамжуулсан байна да гэсэн утга болох нь. 내가 PV가 높다는 것은 그만큼 많은 사람들에게 긍정적인 영향을 미쳤다는 것입니다. За PV их байх тусам би хүмүүстэй эерэг харилцагдахтайгаа маш ихээр дамжуулсан гэсэн санаа. 자, 세 번째 보상입니다. За мөн дараагийнх нь болохоор 이 보상은 결국 내가 어떻게 행동했느냐의 그 결과물입니다. за бизнесийн зураг төсөл. За энэ одоо би ямар одоо үйл хөдлөл гаргасан бэ гэдгийг тусгал гэж хэлж болох юм. 그리고 이 PV에는 회사의 철학이 담겨 있습니다. За PV-нд ер нь одоо компани тэр хүн ухаан нь одоо агуулгдсан байдаг. 그러니까 어떤 행동을 했을 때 가장 많은 수당을 주는지 나타나 있습니다. За би ямар үйл хөдлөл одоо үүс гаргаснаар компани одоо тэр үр ашгийг өгöd байгаа юм бэ гэдг нь илчлэгдэх байхгүй юу? 그러니까 보상 플랜은 돈을 나누는 공식이 아닙니다. За тийм учраас энэ чинь аль биесны урамшуул гэдэг зүйл маань зүгээр хувааж байгаа ямар нэгэн мөнгөний хэлбэр биш байх нь байна. 우리 사업자들의 행동과 이 가치관을 설계하는 그런 시스템입니다. За энэ бол одоо нөгөө удирдагч нар, манлайлагч нарын зохион байгуулалт үнцнийг тодтогч өгж байгаа үнэлэмж болж байгаа гэсэн үг. 해밀리에서는 바이너리 보상을 적용합니다. За Хэмилигээс одоо бинар одоо урамшууллын систем хэрэгжилж байна. 이 바이너리 방식은 협력하는 것이 핵심입니다. За энэ бинар системд бол ерөөсөө хамтдаа байх, хамтдаа хийх гэсэн гол үндэс оршдог. 이 방식은 나 혼자 잘해서 되는 것이 아니라 파트너의 성공이 곧 나의 성공이라는 이런 철학이 필요합니다. За энэ бол би ганцаараа амжилтанд хүрэх биш, миний хамтрагчийн амжилт минийх болдог гэсэн энэ хүн ухаан заавал оршин байж явагддаг. 그리고 이 두 개의 레그가 균형 있게 성장할 수 있도록 돕는 것이 중요합니다. За тэгэхээр энэ хоёр лего шиг өрж байгаа зүйл хоёулаа зөв өргөдөж одоо амжилтанд хүрэх нь байна. 그러기 위해서는 여기 계신 사장님들이 정말 좋은 리더가 되는 것입니다. За тэгж ойлгож чадвал энд байгаа удирдагч нар та бүхэн захирлууд одоо амжилтанд хүрсэн хүмүүс болох боломжтой. 그리고 내가 성공하기 위해서는 반드시 파트너를 도와야 된다. 그 생각이 있으면 이 사업은 실패하지 않습니다. За би одоо үргэлжил миний хамтрагчид би туслана гэсэн бодол санаатай байх юм бол та хизээч бүтлгүүтэхгүй. 자, 이제 가장 중요한 개념 중에 한 가지가 바로 이 뎁스 깊이입니다. За одоо хамгийн чухал одоо ойлголт байна. Энэ бол гүн зүтгэл гэх үү? 이 뎁스는 여러분을 기준으로 이 그룹이 수직으로 내려간 것을 말합니다. За энэ бол босоо чиглэлээр доошо хэр их өргөжсөн хэлж байгаа зүйл гүн гэсэн утга. 이 뎁스가 깊다는 것은 그만큼 그룹에 사람이 많아졌다는 것을 의미합니다. За гүн гэдэг нь одоо улам сунаад урт байх тусам тийм ээ хүн олон болсныг илэрхийлж байгаа. 사람이 많아졌다는 것은 이 사업이 오래 갈 수 있고 또 굉장히 심리적으로 안정감을 가질 수 있게 됩니다. За энэ гүн болох тусам урт болох тусам бизнес одоо урт хугацаанд тогтвортой байж сэтгэл зүйн хувьд ч гэсэн тогтвортой байхыг илэрхийлждэг. 그리고 또 그 사람과의 관계가 얼마나 깊이 있게 연결되었는지 보여주는 증거이기도 합니다. За мөн хүн хоорондын харилцааны нөгөө гүн ухаан байдал нь ямар их гүн болсон бэ гэдгийг ч гэсэн илэрхийлж байгаа. 그래서 이 보상 플랜은 모든 하위, 그러니까 가장 아래까지 모든 레그의 그 매출까지 합산해서 직급을 결정하고 수당이 나오기 때문에 이게 깊은 데스, 그러니까 길이가 길다는 것은 굉장히 큰 수익을 보장하게 됩니다. Тэгэхээр гүн энэ их одоо легош өргөцсөн системийн хамгийн доод ор байгаа хүнээс хулаад дээш ингээд бүх урамшууланд бодогдож байгаа учраас
тэр хэрээрээ ямар их гүн байна. Тэр хэрээрээ л одоо нөгөө тооцогдох тэр хүч нь илүү бий болоод их болно л өснө л гэсэн үг. 그리고 사업을 하다가 본인이 슬럼프에 빠졌다 할지라도 나의 아래에 있는 파트너들이 많아지면 내가 결코 사업을 중단할 수 없게 됩니다. За одоо би хичнээн одоо бизнес хийж байгаа өөрөө завгүй болох ч юм уу ямар нэгэн асуудал үүсэхэд миний доорогоо одоо хамтрагч нар маш сайн хийж байгаа учраас би одоо бизнесээ тийм ээ хийхгүй орхих ямар ч одоо үнс одоо байхгүй болно, тийм аюул байхгүй болно л гэсэн үг. 나를 중심으로 내 아래에서 계속해서 이 파트너들이 성장하기 시작하면 이 사업은 더 이상 나 혼자 하는 사업이 아닙니다. Надаас болоод дор байгаа хамтрагч нар маань амжилттай бизнесээ хийгээл эхэлсэн л байгаа бол одоо энэ бизнес бол ерөөсөө амжилттай урсаж явж чадж байна гэдэг үзүүлэлт болно. 이때부터는 시스템을 기반으로 세워지는 공동의 그런 버팀목이 될 수 있습니다. Энэ үеэс эхлээд системд одоо үндэслэгдсэн бүхэл бүтэн нэгдлийг бий болно гэсэн. 자, 이제 다시 한번 말씀드리겠습니다. 이 뎁스는 숫자를 넘어서 이 뎁스는 희생, 헌신, 그리고 신뢰의 총량이다, 합산이다 이렇게 생각하시면 됩니다. Энэ дэт гэдэг үг, гүн гэдэг үг бол ерөөсөө тоо хэмжээ биш байхгүй, энэс илүү цаадах зүйл байгаа. Энэ нь золиос зүтгэл за итгэлцэл тийм ээ, итгэлийн тэр гүн хэмжээг л харуулж байгаа. 처음에는 내가 몇 사람, 아주 적은 사람에게 전달한 이 정보 그리고 이 영향력이 나중에는 수십 대 밑에 파트너까지 연결되어서 그들의 삶을 변화시킨다. 이런 자부심을 가져다 줍니다. За анхандаа хэдхэн хүмүүс байсан тийм ээ, хамтрагч нар. Гэвч энэ маань цаашаа гүн болсоор маш олон хүмүүсийн амьдралд өөрчлөлт нөлөөлөх тосоор за энэ нь нөгөө тэр хэрээрээ гүн итгэлцлийг бий болгоно. Тэгэхээр ийм одоо итгэл найдварыг хадгалсан амжилттай байх. 자, 이제 오늘 말씀드리는 내용 중에 가장 중요한 내용입니다. За өнөөдрийн өгүүлэх мөн агуулга доторх чухал зүйл бас энэ байна. 이 네트워크 마케팅 비즈니스에서 아주 단단한 그룹이 되기 위해서는 이 드라이빙 뎁스를 해야 합니다. За энэ сүлжээний бизнест одоо багт бих юм нэгдэлтэй багийг бий болгохын тулд одоо ийм шилдэг системүүдийг бий болгохын тулд энэ driving depth гэж ийм үг хэллэгийг сурах хэрэгтэй. 이것은 여기 계신 모든 사장님들이 기본적으로 갖추어야 할 철학입니다. За энэ бол энд байгаа бүх захирлуудын үндсэндээ бүгд мэдчих хэрэгтэй үндэс болсон одоо гүн ухаан гэж хэлж болох нэ. 나로부터 출발한 모든 사람, 특히 맨 아래에 있는 사람까지 내가 책임진다 이런 의식이 필요합니다. За энэ нь юу гэсэн үг вэ гэхээр өөрийн шууд санал болгосон хамтрагч нэгдүгээр үеийг дэмжихээс гадна тэр одоо дараагийн хамтрагчийн хамтрагч гэж бүр цаашлаад бүр хамгийн доор байгаа хүний хүртэл анхаарах тэр үйлдэлийг хэлж байгаа. 이게 가장 최근에 합류한 파트너를 키워주면 바로 그 위에 있는 모든 상위 스폰서들에게도 도움이 됩니다. хамгийн сүүлд ингээд элсэж орж байгаа тэр хамгийн доор байгаа хүнд хүртэл ингээд санаа тавиад тэнд анхаарал хандуулахад одоо энэ завсран байгаа бүхий л одоо ивент тэтгэгч нар захирлууд тийм ээ хүмүүс бүгдээрээ тэр үр шимийг хүртдэг гэсэн үг. 여기 계신 사장님들을 중심으로 계속해서 아래로 내려가게 됩니다. За тийм учраас энд байгаа захирлууд та бүхнээс хавлаад доошоо ингээд бүх үеийн тийм ээ тэр хамгийн доор байгаа хүмүүс хүртэл анхаарал халамжийг авах нь байна гэсэн үг. 처음에는 여러분을 중심으로 두 명이 딱 왼쪽 오른쪽 두 명이 있으면 됩니다. За анхандаа бол баруун зүүн хоёр хүн танд ингээд анх байсан. 근데 시간이 지나가서 여러분이 아는 사람이 많아지게 되면 그 아래로 계속 연결시켜서 가입시키게 됩니다. За тэгээд цаг хугацаа өнгөрөх тусам доошоо энэ сунсаар ингээд та бүхэн мэддэг хүмүүс сунсаар орсоор ингээд нэлээд гүн болно.
그래서 여러분이 리더가 되었을 때 열심히 해라 말을 하는 것보다 Тэгээд тэр үед та бүхэн өдөртөгч болчихсон. Тэгээд тэр өдөртөгчийн байр суурьнаас одоо хичээнгүйлэн та нар хийцгээ гэж хэлэхээс илүүтэй 여러분이 맨 아래에 있는 파트너 밑에 새로운 회원을 가입시켜 주는 것이 그들에게 가장 큰 도움이 될 수 있습니다. тэр хамгийн доор байгаа тэр гишүүндээ хэнийг нэг олж өгөөд тэр аль нэг гарт нь тийм ээ оруулж өгөөд тусалж байгаа нь хамгийн том тусламж болох байхгүй юу? 그리고 이 드라이빙 뎁스의 가장 큰 목적은 나의 파트너를 계속해서 돕는다는 의미입니다. Тэгэхээр энэ driving tips гэдэг нь ерөөсөө бүх хамтрагч нартай туслах утга юм. 그리고 그 드라이빙 뎁스는 단순히 사람만 늘리는 게 아닙니다. Driving tips бол зөвхөн одоо хүнийг л нэмээд ах явдал биш ээ. 바로 그 팀의 가치, 그 그룹의 가치가 이렇게 올바른 방법으로 내려가게 하는 것입니다. За тэр багийн нөгөө үнц нь дээрээсээ доошоо зөв нөгөө хандлагууд нь зөвөр урсаад ахыг хэлж байгаа юм. 이 드라이빙 뎁스는 나를 중심으로 계속해서 그 다른 사람을 도와줄 수 있는 아주 훌륭한 도구가 됩니다. За энэ driving tips бол ерөөсөө бусад хүмүүст минь хамтдаа бид нар тусалж өгч чадах тэр сайн багаж болчихж байгаа юм. 그리고 이 드라이빙 뎁스는 결과적으로 전체 그룹을 살리는 아주 중요한 일이 됩니다. За driving tips бол бүх одоо энэ багуудыг одоо амьдруулах тэр амьтай байлгах чухал ажил гэдгийг санах хэрэгтэй. 그런데 이 드라이빙 뎁스는 어떤 일인지 조금 이따가 또 계속해서 설명을 해드리겠습니다. За энэ driving tips юу юм бэ гэдгийг одоо утгагүй тайлбарлаж өгнө. 내가 어떤 그 파트너를 가입을 시켰다면 그 파트너가 리더로 성공하지 못하면 그 다음에 파트너도 또 연결되지 않게 됩니다. За хэрвээ би одоо хэн нэг эсвэл тэр хүн маань хамтрагч болж орж ирчээд тэгээд өдөртөгчээр манлайлагчаар өсөж босч байвал дараагийн хүнийг одоо бид нар холбож босгоход хэцүү болно. 네, 낙서가 계속 있네요. 제가 낙서를 계속 지우고 있습니다. 말이요? 낙서가 있어가지고요. 제가 네. 자, 그리고 이 드라이빙 뎁스는 이게 굉장히 중요한 이유가 내가 누구를 돕느냐, 이것이 사실 굉장히 중요한 일입니다. За driving tips одоо би хинт тусалж байгаа вэ? Энэ их чухал. 왜냐하면 나로부터 출발한 모든 파트너들을 내가 모든 사람을 다 도울 수 없기 때문입니다. Тэгвэл надтай хамтрагч болж орж ирж байгаа бүх хүмүүст би бүгдэнд нь мэдээж тусалж чадахгүй. 지금 여기에 계신 분들은 각자 어떤 팀에 소속될 수도 있고 지금 아니면 혼자 시작할 수도 있습니다. За энд байгаа хүмүүс одоо аль нэг багт хамаарагдсан хүмүүс биш магадгүй эсвэл бүр ганцаараа эхлүүлж байгаа хүн ч биш магадгүй. 여러분 중심으로 아래로 파트너를 이렇게 가입시킬 때 주의해야 될 사항이 있습니다. За өөрийгөө одоо ингээд төв болгоод өөрөөсөө доошоо ингээд урсгаад баг үүсгэхдээ одоо болгоомжтой хандах зүйл гэж би 처음 시작할 때 나의 첫 번째 파트너들을 내가 가장 친한 사람, 즉 가족이나 친구, 그러니까 가장 능력 있는 사람이 아니라 가장 친한 사람을 먼저 세운다는 것은 자칫 나중에 후회하게 될 수도 있습니다. бид нар болохоор нөгөө анхныхаа өөрөөсөө нөгөө залгаж байгаа хүмүүсээ хамгийн сайн мэддэг, таньдаг, хамаатан садан тийм хүмүүсээр эхлүүлцдэг эсвэл чадварлаг хүмүүсээр гэтэл энэ нь заримдаа эсэргээрээ болдог байна. Харамсах зүйл. 나중에 여러분을 중심으로 두 줄이 계속 내려가게 되면 이제 사람이 많아지게 되면 내가 누구를 도와야 할까를 선택해야 합니다. За тэгэхээр би одоо
хоёр талын гараас ахуулаад доошоо урсах тусам би зохион байгуулалт нэлээд гүн болох тусам хүнд туслах вэ гэдгийг сонгох нь айгүй чухал байна. 왜냐하니까 내가 시간도 한정이 되어 있고 내가 아는 사람도 한정되어 있기 때문입니다. Яг тэгвэл миний мэддэг таньдаг хүн хязгаартай, цаг хугацаа ч гэсэн миний хувьд бас хязгаартай шүү дээ. 결국 내가 누군가를 돕겠다라고 생각한다면 그 기준이 있어야 합니다. 네, 들립니까? Та ямар нэгэн төвшин 소리 들립니까? 네, 그래요. 네. 가장 중요한 것은 파트너가 얼마나 시스템, 그러니까 팀 미팅이라든가 이런 모임에 얼마나 적극적으로 참여하는지를 기준으로 삼아야 합니다. Тэгэхээр хамтрагч чинь одоо хэрэг систем дотор тийм ээ хандлага нь идэвхтэй байна вэ? Одоо тэрүүгээр нь тодорхойлж мэдэх хэрэгтэй. цагаа 모임, зориулж 네, 모임에도 교육에도 참여하지 않는 파트너일수록 성공할 확률은 떨어집니다. За сургалтанд ордгоо цугларалтанд ирдгүү ийм одоо хамтрагч байх юм бол тэр хэрээрээ танд одоо бүтлгүүтлийг амжилтыг авчирч чадахгүй л гэсэн байдал харагдах байхгүй. 열심히 하지 않는 사람을 단지 친하다는 이유로 리더로 세우게 되면 결국 그 팀은 결국 나중에 이게 성장을 하지 못하게 됩니다. 자, 이제 드라이빙 테스트인데 요걸 DD 머신 잠깐만 이렇게 DD 머신을 보겠습니다. Одоо driving depth machine гэж байна. DD machine. 이 DD 머신이란 말은 그 파트너의 명단을 받아서 그 약속을 잡고 사업 설명을 진행한다는 의미입니다. За DD machine гэдэг нь одоо нэг хамтрагч нарынхаа нэрсийн жагсаалтыг аваад уулзалт тоглоод за тэгээд одоо нөгөө танилцуулга юм уу те бүх юма танилцуулсны дараа гişүнжил бүртгээд тэгээд 네. 그리고 회원을 가입시킨 후에 다시 그분의 아는 명단을 받아서 똑같이 약속을 잡고 또 사업 설명을 하고 또 회원 가입을 시키는 것을 반복하는 것을 말합니다. Одоо өөрөөр хэлбэл би өөрийнхөө хийж байгаа үйлдэлийг нөгөө хүмүүст дахин давтуулж хийлгэж байгаа байхгүй юу? 자, 이것이 왜 중요하냐 하면 여러분이 많은 사람을 알고 있을 수도 있고 알고 있는 사람이 굉장히 적을 수도 있습니다. За энэ яг чухал вэ гэхээр та нар зарим нь маш олон танилтай, зарим нь цөөхөн танилтай байж болно. 내가 아는 사람이 적을 때는 내가 혼자서 많은 사람을 찾으려고 애쓰지 마십시오. За би хүн цөөхөн таньдаг байгаад ганцаараа хичээх хэрэггүй. 내가 알고 있는 사람이 단 한 명이 이 사업을 같이 할 수 있는 사람이 단 한 명이 있어도 됩니다. Би энэ бизнес хийх гэсэн чинь таньдаг ганцхан хүнтэй байлаа гэж бодъё. Тэгсэн ч зүгээрээ. 그러면 그 한 명에게 이 회사 소개, 제품 설명 이런 것을 하고 그리고 또 이분을 통해서 그 사람이 알고 있는 다른 사람을 소개받는 것입니다. За би таньдаг нөгөө хүндээ компани тухай, бүтээгдэхүүний тухай энэ бүх хичээлүүдийг явуулсны дараа энэ сурсан хүнийхээ таньдаг хүний нэрсийг аваад тэрэн дээр ажиллана гэсэн үг. 다시 말하면 A로부터 B를 소개받고 또 B로부터 C를 소개받고 또 C로부터 D로 소개받는 이것을 계속 내려가는 무한 반복하는 과정을 이 기계 머신에 비유한 것입니다. Тэгэхээр энэ юу гэсэн үг вэ? A-ийн таньдаг хүнийг B-г, B-гийн таньдаг хүн C-г, C-гийн таньдаг хүн D гэсэн байдлаар тасралтгүй үргэлжлэн доош буугаад тэг хязгааргүй ингээ үргэлжилж байгаа энэ үйл явцыг машинтай зөвөрлсөн баггүй юу? 네트워크 마케팅 사업에서 일반적으로 그 성공 8단계라는 과정이 있습니다. За сүлжээний бизнест энгийн аргаар одоо амжилтанд хүрэх тийм шат гэж бий. 그중에 3단계는 명단 작성. За 3 дугаар шат нь одоо эхний 3 дугаар шат хүртэл нэрсийн жигсаалт. 4단계는 만나고 초대하는 것입니다.
За дөрөвдүгээрх нь болохоор одоо уулзаад цаг товлоод урих. 5단계는 사업 설명을 하는 것입니다. За 5дугаар шат нь бизнесээ танилцуулах. 그리고 6단계는 이분이 혼자서 회원을 가입하고 주문할 수 있도록 자세히 알려주는 일입니다. За 6дугаар шатнд нөгөө хүн маань өөрөө хүн авчираад дараагийн одоо шатны миний хийсний давтаж хийхийг хэлж байгаа. 그리고 그 사람을 통해서 또 알고 있는 다른 사람을 소개받는 것입니다. За тэр хүмүүсийг дамжуулаад дахиад мөн өөр хүмүүс танилцуулганд оролцож ирэхийг хэлж байгаа. 자, 이 개념이 네트워크 마케팅에서 정말 중요한 내용입니다. Тэгэхээр энэ сүлжээний бизнес энэ маркетингд хамгийн чухал нь байдаг. 어떤 한 사람이라도 소홀히 하면 안 된다는 이야기입니다. За одоо нэг хүнийг ч алдахгүйгээр тийм үү өнгөрөхгүйгээр үргэлж заах тэрийг одоо утгыг хэлж байгаа. 그냥 외모적으로 볼 때는 그 사람이 별로 사업을 잘하지 못할 거라고 판단할 수도 있습니다. Гадна талаас нь харахаар энэ хүнчтэй бизнес хийж чадахгүй байх та гэж шүүж харж болно. 또 어떤 사람은 성격으로 인해서 사업을 자신 있게 하지 못할 사람도 있습니다. За зарим хүмүүс одоо зам төлөвийн байдлаас болоод тийм ээ бизнесийг амжилттай хийж чадхааргүй тийм нөхцөл байдаг. 그런데 그 사람을 통해서 특별하게 또 준비된 리더들을 만날 수 있습니다. Гэвч тийм хүмүүс өөр нэг тийм бизнес хийх хүнийг одоо дагуулж ир танилцуулах боломжтой байдаг. 제가 한국에서 제 파트너를 이렇게 성장시킬 때 바로 그런 방법을 사용했습니다. За би яг бизнес одоо солонгост хийж байхдаа яг энэ аргыг хэрэгэлсэн. 그리고 지금 현재도 그 방법을 계속 이용해서 다음 파트너들을 계속 찾고 있습니다. За одоо ч гэсэн тийм ээ энэ аргыг хэрэглэн дараагийн хамтрагч нарыг хайсаар байна. 이 작업이 멈추지 않고 계속 진행된다면 여러분의 사업은 절대적으로 안정적으로 성장할 수밖에 없습니다. За яг энэ арга ингээ байнгын давтамжтай хийсээр хийх юм бол одоо та бүхний бизнес ямар нэг аюулгүй эрсдэлгүйгээр одоо амжилттай урагшилсаар байх болно. 처음에는 나로부터 이 일이 시작되지만 Анхандаа надаас эхэлсэн гэвч 그런데 이것이 나를 통해서 나의 파트너에게 똑같은 방법으로 알려주는 겁니다. миний хамтрагчаар дамжуулаад цаашаа дахин яг давтагдсан аргаар одоо мэдэгдэж очино. 그리고 이것이 팀의 문화로 이렇게 정착될 수 있도록 만들어야 합니다. За тэгэд энэ нь бүр ингээ багийнхны хувьд соёл болтлоо дамжуулагдана гэсэн үг. 그러면 여러분을 중심으로 무한대로 이렇게 많은 파트너들이 계속 연결될 수 있습니다. За тэгэх юм бол таны одоо хэлбэр дүрсээр те зохион байгуулдаг, удирдаг, унлалдаг тэр төрхөөр чинь доошоо урснаа гэсэн үг. 처음에 많은 사람을 가입시키는 것이 물론 중요합니다. За анхандаа олон хүн илсүүлээд гишүүн болох нь мэдээж чухал. 그런데 그 가입시킨 사람들을 내가 제대로 도와주지 않으면 그분들은 곧 실망을 하고 떠날 수도 있게 됩니다. За гэтэл нөгөө гишүүн болсон хүмүүстэй бид нэр сайн анхааралтай тусалж өгөхгүй бол урам хугараад тэгээд тэдгээр хүмүүс маань яваад өгөх боломжтой. 이 방법을 계속해서 반복한다면 어떤 팀도 그 성장의 속도가 굉장히 빨라질 수 있습니다. Тэгэхээр энэ аргыг одоо яг давтамжтайгаар хийж байгаа багуудын хувьд бол цаг хугацааны үед айгүй хурдан багаараа өсөд явчихдаг. 그리고 여러분의 파트너들은 누구를 만나야 될지 이렇게 방황하지 않게 됩니다. За тэгээд та бүхний багууд одоо хинтээ ч одоо тулгарсан бэ? Одоо ямар нэгэнтэй урам хугарах зүйлгүйгээр урагшилсаар байх болно. 제가 이 부분을 강조하는 이유가 이것이 정말 놀라운 결과를 만들어낼 수 있기 때문입니다. За энэ хэсгийг яг зурчлаад байгаа юм бэ гэхээр энэ арга чинь өөрөө маш одоо гайхахаар тийм үр дүнг бий болгодог учраас юм. 그런데 이것을 잘하기 위해서는 무엇보다 여러분이 제품에 대한 확신을 가져야 합니다. Энийг сайн мэддэг хийхин тулд та өөрөө ялангуяа тийм ээ бүтээгдэхүүнийхээ талаар бат итгэлтэй төгс мэдлэгтэй болох хэрэгтэй.
그리고 이 사업과 회사를 철저하게 신뢰해야 합니다. Тэгээд энэ бизнестэй, энэ компанида, энэ бүтээгдэхүүнд найдсан одоо ийм хандлагатай байх. 그럴 때 정말 안정적으로 계속해서 성장할 수 있게 됩니다. Тийм үед л одоо аюулгүйгээр одоо өсөх боломжтой болно гэсэн үг. 한 사람을 집중해서 교육시키고 그 사람을 통해서 다음 사람을 소개받는 일, 이것이 정말 이 사업에서 중요하다라는 것을 꼭 기억하십시오. Нэг хүнд анхаарлаа хандуулаад тэр хүнд одоо бүхэл сургалтыг нь хийж өгөөд тэр хүн нь дараагийн хамтрагчийг дагуулж ирэх энэ процессын үйл явц давтагдах нь их чухал зүйл байхгүй юу? 저도 처음 이 네트워크 사업을 시작할 때 이 개념이 없어서 굉장히 많은 시간을 낭비했습니다. Би анхандаа одоо яг энэ хөгтгөн ойлголт байхгүйс учраас их олон цаг үр дүнгүй дэмий өнгөрөөсөн. 이 개념을 가지고 여러분이 조직을 나중에 이렇게 만들고 또 아래 파트너를 계속 연결시킬 때 이 생각을 가지고 이렇게 준비를 한다면 아마 굉장히 안정적으로 이렇게 성장할 수 있게 됩니다. Хэрвээ та анхнаасаа энийг сурцсан яг энэ арга барилыг баримтлаад хэн нэгэн хүнээс эхлүүлээд ингээд давтамжтайгаар хийсээр байх юм бол үнэхээр аюулгүйгээр бүтцийг бий болгож чадна. 네, 이제 시간이 많이 갔지만 좀 짧게 나머지 시간은 간략하게 소개해 드리겠습니다. За одоо цаг бага учраас дараагийнхыг нь товчхон хэлээд явъя. 이 위드는 내가 직접 추천하고 가입시킨 1대 파트너입니다. За өргөм буюу хажуу гэж хэлж дээ тийм ээ. За энэ бол миний шууд санал болгоод өрсөн одоо шууд хамтрагч нар гэсэн үг. Нэгдүгээр. 바이너리스 조직은 단 두 줄로 계속 내려가지만 За бинарсын дээр хоёр одоо гараар хоёр нэгээр л доош яваад байна шүү дээ. 내가 추천한 사람은 수평으로 수백 명, 수천 명까지 계속 연결될 수 있습니다. Миний өрсөн хүн болгонтэй хэдэн зуун мянгаараа доош ингэ сүнсаар ах боломжтой. 그래서 내가 직접 추천한 사람이 많을수록 나는 안정적인 수입을 가져갈 수 있습니다. Тэгэхээр миний шууд урилгын хүн олон байх тусмаа би одоо аюулгүй орлогын одоо урамшууллыг үүсгэж болох юм шүү дээ. 첫 번째는 세일즈 보너스를 내가 많이 받을 수 있게 되고요. За нэгдүгээрт одоо борлуулалтын урамшуул гэдэг зүйл би их авах бай. 그다음 추천한 사람이 일을 잘했을 때 내가 매칭 보너스도 받을 수 있게 됩니다. За нөгөө өрсөн хүн маань одоо багаараа борлуулалт сайн хийсэн үед тэр үр дүнгээс бас хүртэх нь байна. 그리고 나의 파트너들 아래에 이렇게 회원으로 가입시켜 줄 수 있기 때문에 내 조직이 탄탄하게 안정적으로 성장할 수 있게 됩니다. За тэгээ би нөгөө хамтрагч нартай өөрийнхөө шууд өрсөн хүнээ бас ингээд оруулж өгöd байгаа шүү дээ, зоож өгöd байгаа. Тэгэхээр миний өөрийн хувьд бол энэ чинь нөгөө аюулгүй систем сүлжээ үүсчихэж байгаа байхгүй юу? 이게 바이너리에서 이거 위더 폭을 넓힌다는 것은 단순히 직접 추천 파트너 수를 늘리는 것이 아니라 보너스를 나중에 굉장히 많이 높일 수 있는 그런 의미가 됩니다. За энэ нь ганцхан ингээд тэ өргөжж байгаа гүн болж байгаа утга бус энэ бол одоо урамшуулал дээр хэмжээний одоо тоо бий болж байгаа санаа. 다음은 그룹입니다. За дараагийнх нь баг буюу групп. 첫 번째는 레버리지의 도구인데 100명의 사람이 1% 힘을 내어서 모아서 100%를 만들어내는 그런 레버리지를 실현하는 도구입니다. За эхнийх нь хөшүүргийн хэрэгсэл буюу 100 хүн тус бүр 1% хүчээ нэмж 100% бүтээх одоо юм хөшүүргийн хэрэгжүүлэхийг хэрэглэж байгаа юм байна. 그리고 리더의 철학, 행동 방식 이런 것이 복제되는 공간입니다. За дараагийнх нь болохоор одоо өдөртөгчийн тэр философи зан үйлдэл бизнесийн гарын авлага стандарт эдгээр зүйл нь хуулбарлагдж ах хэвээр. 또 정신적으로 동기부여를 받고 상처로부터 빨리 회복될 수 있는 그런 곳이 될 수 있습니다. За тэгэхээр групп бол одоо сэтгэл зүйн дэмжлэгийн үндэс болж ах хэвээр хэн нэг нь одоо сэтгэлээр унахад хурдан босч чаддаг дэмжлэг авдаг орон зай байх хэвээр байна.
그리고 그룹 내 팀이나 팀 미팅이나 교육을 통해서 끊임없이 성장할 수 있게 됩니다. За би даасан хүмчвэ, группчвэ те одоо сургалтаараа дамжуулаад хамтдаа байнга өсөж явах хэрэгтэй байна. Ийм зүйлийг групп гэж хэлж байгаа юм. 이런 얘기가 있습니다. 큰 그룹은 사업을 보여주고 작은 그룹은 사업을 만든다. Тэгээ ийм үг гэдэг байна. Том групп бол бизнесийг харуулдаг, харин жижигхэн групп бол бизнесийг бүтээдэг гэж. 저는 개인적으로 바로 여기 계신 우리 사장님들 중심으로 몽골에서는 딱 하나의 팀이 만들어지시면 좋겠습니다. За миний хүсэж байгаа зүйл бол энд байгаа захирлууд та нар одоо Монгол дахь хамгийн том группыг бизнесийг бий болгосоо гэж хүсэж байна. 그런데 한국에 있는 다른 그룹에서도 몽골에 있는 분들에게 연락을 해서 그런 팀을 만들 것입니다. За Солонгост байгаа өөр багийнхан одоо Монголд байгаа та нарыг өөрсдөө нэг тусдаа баг үүсгээд эхлүүлээ ч юм уу ийм урилгыг өгч магадгүй. 제가 반복해서 말씀드리지만 그룹이 클수록 큰 혜택을 누릴 수 있게 됩니다. За би дахин хэлэхэд одоо групп том байх тусмаа үр ашиг нь том их байдаг юм. 작은 그룹에서 출발하게 되면 결국 나중에 성장이 늦거나 나중에 실패하게 됩니다. Харин жижигхэн группээс эхлэх юм бол та хугацаа их орно нэгдүгээр хоёрдугаар одоо бүтлгүүтэх магадлал өндөр болчихдог. 여기 계신 여러분 중심으로 다른 팀에 있는 사람들을 처음부터 우리와 함께 하자라고 미리 얘기를 해주면 좋겠습니다. Баг болгоомжтой хүмүүст хэлэх хэрэгтэй. Анхнаас нь одоо хэдүүл эцэс хүртэл нь хамт явъя, эхлүүлье гэж. 다음 레거입니다. Дараагийнх нь Lego. 이 레거는 내가 직접 추천한 혹은 후원한 파트너가 아래로 계속 내려가는 그 하나의 라인을 레거라고 합니다. Манайхаар хөл юм байна те. За миний өөрөө шууд санал болгож одоо дэмжсэн хоёр зүүн баруун гар байна тийм ээ. Энэ хүмүүсийг хөл гэж хэлж байгаа юм. 우리는 바이너리이기 때문에 두 레거만 존재합니다. За бид нар бинар систем учраас хоёр хүн хөлөө ингээд доошо шугам болж явна. 그런데 이 레거의 크기는 결국 리더십의 크기입니다. За тэгэхээр энэ хөлийн өсөлт нь одоо удирдагчийн хэмжээтэй пропорционал байдаг, шалтгаалдаг гэсэн үг. 그래서 큰 사업으로 이어지기 위해서는 여러분 각자가 끊임없이 성장할 수 있도록 늘 공부하고 준비해야 합니다. За энэ хөл одоо урт байх тусам, амжилттай болох тусам удирдагчийн одоо мэдлэг өөрийнх нь өсөлт тэр сурж байгаа байдал нь чухал байна. 레버리지란 이 용어는 그 물리학에서 지렛대가 무거운 물체를 작은 힘으로 들어 올리는 도구를 말하는데 비즈니스에서 그 개인이 가진 그런 능력의 한계를 시스템을 통해서 큰 결과를 만들어내는 것을 말합니다. За дараагийнх нь хөшүүрэг буюу физикт одоо хөшүүргийн хүнд бит зүйлийг баг хүчээр өргөх багжийг хэлж байгаа. Тэгвэл бизнесийн хувьд бол энэ нь хувь хүний чадварын хязгаарчин цаг мөнгө хугацаа гэж төсвөргөл байна шүү дээ тийм ээ. Гэтэл бизнес дээр системийг ашиглаад одоо илүү хөшүүрэг хийгээд амжилтанд хүрэх зарчмыг хэлж байгаа юм. 밑에 있는 내용은 화면에 있는 내용은 나중에 컴퓨터를 통해서 확인하시면 되겠습니다. Доор байгаа тэр агуулгуудыг та бүхэн компьютерээр томсгоод дараа харж суралцаж болох нэ. 자, 여기서 근데 이 레버리지는 나 혼자 그 100% 노력을 갖는다라는 의미보다 100명이 1%씩 노력한 결과를 갖는다는 의미로 해석하면 됩니다. За тэгэхээр энэ хөшүүргийг ингэж тайлбарлаж байгаа. Би өөрөө ганцаараа 100% одоо хичээгээд авах тэр үр дүнгээс илүү 100 хүн бүгдээрээ нэг хувиар хичээхснийг тэр үр дүнгийг олж авахыг л хөшүүрэг гэж хэлж байгаа. 예를 들어서 자영업 혼자 장사하는 사람은 혼자 모든 것을 다 해야 되지만 네트워크 마케팅에서는 나와 파트너 그리고 시스템이 함께하기 때문에 소득이 끊기지 않습니다. За хувийн бизнес дээр би одоо ганцаараа бүх юм хийж байгаа тийм үү. Тэгээ тэнд одоо би өвдөөд эсвэл төр завсралгаа бол бүх орлого хаагдана. Гэтэл энэ сүлжээн дээр болохоор чинь би одоо
төр зогссон ч хамтрагчны үйл ажиллагаа тэр системийн үйл ажиллагаа зогсдоггүй учраас тэр урамшуулал үр дүн ашиг бол ерөөс зогсдоггүй гэсэн санаа. 그래서 네트워크에서는 이 레버리지를 활용한다는 것은 나의 시간과 노력의 한계를 인정하고 다른 사람과 함께 협력해서 이 사업을 만들어 나간다는 것을 꼭 기억했으면 좋겠습니다. Тэгэхээр энэ би өөрийнхөө цаг хэмжээ хязгаар одоо энэ хязгаартай байдлаа хүлээн зөвшөөрөөд миний хамтрагч нартай хамт энийг хийх ёстой байна гэдгийг л мөн ойлгох нь одоо чухал юм аа. OPM 처음에는 그 other person's money, 즉 타인의 자본을 이용하는 것입니다. За хондоо бол одоо бусдын хөрөнгийг хэрэгэлдэг байна. 내가 투자해서 위험 부담을 지는 대신에 이미 우리 회사의 자본의 결과물을 이용해서 우리는 수익 창출, 그러니까 소득에만 내가 비용을 투자하지 않고 나의 소득에만 집중할 수 있습니다. Би өөрөө нөгөө асар их хөрөнгө мөрөнгө олоод ямар нэгэн санхүүгийн эрсдэл өөрч бизнес эрхлэхгүй нэ штэ. Тухайн одоо компани бий болгосон тэр ямар нэг зүйл дээр үндэслээд орлогоо эхлээд би өөрөө бий болгох гэж л төвлөрч ажиллахыг хэлж байгаа юм. 그리고 OPT는 타인의 시간을 활용할 수 있습니다. За мөн бусдын одоо цагийг хэрэглэхийг хэлж байна. 나에게 내 그룹에 100명의 파트너가 있다면 그 각자가 1시간만 투자해도 나의 시간이 곧 100시간이 되는 것과 마찬가지입니다. За би одоо 24 цаг надад байгаа. Гэхдээ би өдөрт одоо 100 хамтрагчтай байгаад өдөрт одоо 1 цагийг л зөвхөн бизнесээ зарцуулах юм бол нөгөө 100 хамтрагч нараа хамтдаа цаг зарцуулахаар чинь би бараг 100 цагийг өдөр зарцуулчихж байгаа гэдэг тэнцчих байхгүй. OPN은 other person's network인데 타인의 인적 자원을 활용한다는 의미입니다. За өөрөөр хэлбэл одоо бусдынхаа тэр хамтрагч нарын цаг дээр хүртэл би ажиллаж чадчихна гэсэн санаа шүү дээ. 우리 개인의 그 인맥은 한계가 있지만 파트너 인맥, 또 그 파트너의 인맥까지 연결하면 네트워크는 기하급수적으로 성장할 수 있게 됩니다. Одоо би өөрийнхөө хувьд бол цагийн хязгаартай байтал миний хамтрагч гэл тэдний цаг боломжууд гараад байгаа шүү дээ. Тэгэнгүүт нөгөө тэр цаг чинь одоо маш их чөлөөтэйгээр олон цагаар олон зүйлд зарцуулах тийм үр дүн бий болгочихж байгаа байхгүй юу? 그리고 OPE, 즉 다른 사람의 경험과 전문성을 활용할 수 있습니다. За мөн бусдын туршлага одоо мэрэгчлийг бас би хөшөөрөг болгож болох юм байна. 내가 모든 것을 잘할 필요는 없습니다. Би одоо бүх зүйлийг сайн хийдэг чадвартай байх шаардлагагүй. 각자가 파트를 맡아서 자기 자신이 잘하는 것을 그 팀 내에서 공유하면 됩니다. Одоо бүхэн болгоны нэг чаддаг зүйл байгаа шүү дээ. Тэдгээр чаддаг зүйлийг хэрэглээд одоо би бидэд дэмжнэл гэсэн хөшөөрөг болно. 시스템은 결국 그 성공한 스폰서들이 시행착오 끝에 만들어 놓은 검증된 성공 매뉴얼입니다. За тэгэхээр систем гэдэг бол амжилтанд хүрсэн одоо спонсоруудын олон удаагийн туршилтын үр дүнд бүтээж бий болгож тавьсан тэр батлагдсан амжилтын гарын авлага гэж ойлгож болох юм. 이제 몽골에서의 시스템은 저와 저 한국에 있는 팀과 여기 계신 참여한 우리 사장님들과 함께 이 시스템을 계속해서 만들어 나갈 것입니다. За одоо Монголд эхлэхийн системийг солонгост аль хэдийн эхлүүлээ явж байгаа бизнесийн захирлууд байна, баг байна те. Энэ хүмүүсийн хамтаар тусламжийг аваад одоо бид нар бүтээх гэж байгаа. 이 맥도날드 햄버거 맛이 전 세계에서 똑같은 이유는 바로 이 시스템 때문입니다. Энэ Макдоналд гэдэг гамбургер биш энэ чинь дэлхийд даяар яг ижилхэн амтыг гаргаж байгаа шалтгаан нь энэ системтэй холбоотой байсан байгаа байхгүй юу? 정해진 레시피대로 만들면 어디서나 똑같은 햄버거가 만들어질 수 있습니다. Яг л тэр нөгөө орц те ганцхан л орцыг ингээд дагнуулж байгаа шүү дээ. Тэр жорыг яг адилхан давтчихна гэсэн үг шүү дээ. Тэгэнгүүт дэлхийд даяар ижилхэн амтыг бий болгож байна гэсэн үг. 몽골 내에서도 교육에 함께 참석하고 또 시스템을 만들어서 그에 따라오면 성공할 수밖에 없는 그런 구조를 만드는 것입니다. За үнэхээр одоо Монгол таарсан тэр системийг бид нар адилхан ингээ хийж өгнө. За тэгэнгүүт энэ системийг
дагахад амжилтанд хүрэхээс өөр аргагүй тийм л одоо систем байх болно. 그 일반 회사에서 시스템은 실수를 줄이기 위해서 존재하지만 네트워크 마케팅에서의 시스템은 기적을 만들기 위해서 존재하는 것입니다. Энгийн компани систем одоо алдаагаа багасгахын тулд системээ бий болгож идэг бол сүлжээний маркетингийн систем болохоор үргэлж одоо гайхамшиг бүтээхийн тулд оршиж идэг гэж хэлсэн үг байна. 시스템 만들기는 간단합니다. 일단 먼저 이 교육을 통해서 한국에 있는 저희가 함께 나누는 이 내용을 토대로 시스템을 먼저 배우는 것입니다. Компани одоо системийн бидний одоо зааж байгаа энэ сургалтыг тэр чигээр л давтахад болно. 그리고 여러분 각자 그 그룹 각자 팀에서 그룹에서 배운 내용을 가지고 자기만의 문화로 또 만들어 나가는 것입니다. Тэгээд одоо баг болсон өөрийн гэсэн тийм ээ тэр систем жижигхэн зүйлсүүдийг бас бий болгоод тэрийгэ дамжуулдаг байхад болно гэсэн арга барил гэсэн үг. 팀에서는 처음부터 굉장히 복잡하게 만들 필요는 없습니다. За анхнаасаа нэг тийм зовлонтойгоор тий бэрхшээлтэйгээр эхлүүлэх хэрэггүй. 처음에는 작게 시작할 수 있는 그런 문화를 만들면 됩니다. За нэг жижигхэн зүйлээс л эхлүүлж чадах тийм соёлыг бий болгох хэрэгтэй. 그래서 그룹 채팅방을 만들어서 그 어떤 긍정적인 글귀나 혹은 제품 후기 이런 것을 나누는 것부터 출발하면 됩니다. За тэгэх юм бол одоо бид нар групп чатууд багаараа үүсгдэг штэ тэрэн дотроо танилцуулах, хоорондоо хуваалцах тийм ийм байдлаар эхлүүлэхэд эн чинь соёл болж эхэлнэ гэсэн. 그리고 또 한국에서 함께 나누는 이러한 시간들을 통해서 여러분 각자의 방법으로 그 팀에서 고유의 문화를 또 만들어 나갈 수 있습니다. Солонгос багтайгаа бас хуваалцаж байгаа тийм ээ сурсан зүйлээ нөгөө багийнхан дотроо хуваалцаж ингэж дамжуулж болно. 오늘 좀 내용이 길어졌는데 이제 마지막 부분 비전입니다. За урт байна агуулга одоо сүүлийн хэсэг энэ бол алсын хараа юм аа. 여러분 각자 혼자서 출발하지만 반드시 여러분을 중심으로 비전이 있어야 합니다. За ганцаараа одоо ингэж эхлүүлэх юм бол төв нь өөрөө тэ бүх юмний одоо ачааг үүрэх чинь та өөрөө болно. 여러분이 팀을 중심으로 비전을 만들게 되면 굉장히 결속력이 단단해집니다. Гэтэл та баг бүртгүүлээд багийн одоо алсын хараг бий болгох юм бол энэ бизнес илүү ингээ бат бих урт настай болж эхэлдэг. 그리고 이 비전이 없으면 우리는 단순하게 생식을 전하는 즉 제품을 판매하는 영업 사원이 되게 됩니다. Биднээс алсын хараа байхгүй бол зүгээр л бүтээгдэхүүн дамжуулж борлуулдаг нэг тийм борлуулагч нар шиг л болчихно. 그런데 우리가 이 생식을 통해서 우리 제품을 통해서 다른 사람을 돕고 또 그분들의 경제적인 도움을 줄 수 있다. 이런 확신이 있으면 이것이 곧 여러분의 비전이 되는 것입니다. За би энэ хоолоор дамжуулаад бусдын эрүүл мэндийг өөрчлөх гэж байна, эрүүлжүүлэх гэж байна. За дээр нь бусдын аж амьдрал ахгүй тэр санхүүгийн асуудал тусах гэж байна гэсэн ийм хүсэл эрмэлзэлтэй байх юм бол эн чинь алсын хараа болоод ирэх байхгүй. 그리고 시간이 지나갈수록 여러분의 그 팀이 단단하게 구축이 되면 점차적으로 많은 소득이 발생하게 됩니다. Тэгэхээр ингээд цаг хугацаа өнгөрөх тусам баг яг энэ хараанда нэгдэж чадах юм бол хүчтэй буюу одоо нэгэн гүн түвшний амжилтанд хүрсэн баг бий болно гэсэн үг. 그리고 장기적으로 그 경제적 자유를 누릴 수 있게 됩니다. За тэгээд урт хугацаанд эдийн засгийн хувьд одоо эрх чөлөөтэй болох тэр үргэлжилсэн байдлыг эдэлнэ гэсэн үг. 또 두 번째는 시간의 자유를 누리게 됩니다. За одоо ийм алсын хараанаас гадна мөн цаг хугацааны бас алсын хараа бий болно. 매일 출근하지 않아도 내가 원하는 곳에 원하는 사람들을 마음껏 만날 수 있습니다. За би одоо өдөр болгон ажлын цаг гэж барайл яс одоо ямар нэг юмд харьяалагдахгүй ч гэлээ би дуртай цагтаа дуртай хүмүүстэй уулзаж чадах юм цагийн эрх чөлөөтэй болчихж байгаа байхгүй юу?
그리고 나의 성공은 단지 나 혼자의 성공으로 끝나는 것이 아니라 나의 주변 사람들의 삶까지 더 나아지게 만들 수 있습니다. За тэгээ миний амжилт нь одоо зөвхөн минийх биш энэ миний эргэн тойронд байгаа тэр бүх хүмүүсийнх болж ингээд дамжигдана гэсэн үг. 그리고 나와 함께하는 파트너들도 똑같이 시간적인 자유, 경제적인 자유를 함께 누릴 수 있게 됩니다. Тэгээ нөө хамтрагч нар маань хүртэл тэ над чиг ингээд цагийн эрх чөлөөтэй хүмүүс болчихно шүү дээ. 그리고 마지막으로 나의 자아를 실현할 수 있는 가장 강력한 도구가 될 수 있습니다. За мөн өөрөө өөрийгөө би тэ илүү сайн босгож чадах за тийм алсын хараагаа нас болоод бүр юм багажтай болох нь шүү дээ. 거절을 극복하고 또 리더십을 배우는 이 과정에서 평범한 여러분이 성공자의 모습으로 점차 변화되어 가는 것입니다. За татгалзал бол үгүйсгэлийг давсан тэ өөрийнхөө манлайлах чадваруудыг нээж хөгжүүлж чадсан ийм амжилтанд хүрсэн өөрчлөгч өөрийгөө олж авах нэ гэсэн үг. 제가 시간을 원래 잘 지키지만 오늘 내용이 많아서 본의 아니게 조금 길어졌습니다. Би уулын цагийг их сайн баримталдаг харин өнөөдөр зөндөө агуулга байсан болохоор жоохон урт явчлаа. 이 일은 한 번의 교육으로 끝나는 것이 아니라 여러분이 직접 실현해야 될 그 많은 내용을 지금 이 짧은 시간에 담았습니다. За энэ агуулгач нь ганцхан цагийн дотор багтахгүй байнга л хэрэгжүүлж ээж тийм ээ. Би ойлгож чадах ийм утга агуулга хичээл байна. 근데 오늘 이 내용을 다 이렇게 소화를 하지 못해도 걱정은 하지 마십시오. За өнөөдөр бүгдийг шингээж чадаагүй бол битгий санаа зовоорой. 계속 여러분과 함께 하면서 이 부분을 또 나중에 또 세부적으로 또 실제 이 사업을 진행하면서 필요한 문제들을 같이 가장 좋은 방법으로 찾는 데 노력하겠습니다. Өргөлж хамт байж хамгийн сайн аргаар та бүхэнд яаж хэрэгжүүлж одоо би бодит болгож чадах эдгээр зүйлүүдээр бид нар байнга товсолж өгөх болно. 오늘 정말 늦게까지 함께 참여해 주셔서 감사합니다. За нэрэл ингэж хамт тэсэд оролцож өгсөн та бүхэнд баярлалаа. 오늘은 너무 늦어서 질문 받지 않고 여기서 끝내겠습니다. Өнөөдөр нэлээд оройцсон учраас асуулт авалгүйгээр ингэж дуусгая. 궁금한 점은 다음 시간에 기억했다가 질문해 주십시오. За тэгээ дараагийн хичээлдэр санаж байгаад асуултуудаа тавиарай. 감사합니다. 수고하셨습니다. баярлалаа. 네, баярлалаа. 감사합니다. 수고하셨습니다.